یہ تیسا واریا کشیر مز اے مقدم صاحب گوئی ناراض رحمت اللہ علیہ اچھا مقدم صاحب سید باغوز بابا داود خاکی رحمت اللہ شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سید تہند کلام چھس پڑھن تہند ذکر و خیر چھس کرن تمو چھ محنت کرمس البتہ تم ہیکن نہ کٲنٛسہِ کُنہِ چیٖز نِش محروم تھٲیِتھ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یہ میں پنن کلام کیا یہ کم سن کلام ژٕ کھولاو سا کتاب اوراد فتحیہ ژٕ وٕچھ تتھ اندر چھُ یہ کلام بیوٹھ لیکھِتھ دپان ییٚمِس ژٕ دِکھ پروردگارا تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ نِتھ ییٚمِس ژٕ کرکھ نہٕ عطا کٕہٕنۍ کرِ ییٚمِس ژٕ کرکھ عطا تٔمِس ہیٚکی نہٕ رُکٲیِتھ مگر تیٚلہِ کُس ایمان چھُ اَمہِ پتن تیٚلہِ کۄس بدل کتابہ چھِ یِوان پرنہٕ یۄس کتاب دپان نہ فلٲنۍ ہیٚکہِ رُکٲیِتھ فلٲنۍ ہیٚکہِ اولاد دِتھ تہٕ رُکٲیِتھ دان لیٖوکھ تہٕ اولاد میلہِ دان لیٖوکھ نہٕ اولاد میلی نہٕ یہ کس تعلیم تو یہ کت یہ ونان صحابہ کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود از کرن بیان اچھن خیال یون تم پوز ون یہودن چھن خیال یون اس کیا یون خیال تے دبک ژور چھ یون تد گرس ژور ید گرس کیا چھ آسان مال مٹ آسان ید گرس سون ون آسہ اچھی ژور ید نار آس گرس لوگمت تل پٹے کنہی یوت آس روزم ات کوتی ژور تتھی پٹ یون خیال نماز مز تتھ تمس یمس کیا آسہ ایمان آسہ یمس نہ ایمان آسہ تمس ای نہ خیال تمس یل گوڑے شیطانن چھ چرس ستی نال ول تمس کتی خیال یہ چھ گائے دپن نماز گئی نہ یہ نماز گائے چھس بہ اشی تھاون تو بس پڑھن تتی کت پڑھن تپال مظہرس مز سن کنی پڑھن اختی ونن دپن مے پڑھ اشتو تھی بت کھون کت بت گو اشبر کلچہ تہ گئی یہ لواس وواس صبح من چھ دپان مے انیو ژرون تہ بنائت بت تہ گو ستہ قسم سہ گو کتہ کھیون اشبر کھیون نماز گئی پڑھن تتے دپس بت تہ کھے تتہ چھ بڑ ہوٹل تتے کھے بت تہ تہ کرن نہ مسلمان گوس آسن حساس مسلمان نوجوانو یم چیز چھ گژھن البتہ اس چھ سیرت گواہ اس چھ سیرت صحابہ گواہ اس چھ قرآن گواہ اس چھ احادیث گواہ اس چھ یون اکثر خاتون یس بزرگ آسن معمر ام سو چھ زبردست عذاب کرنے اذا واتناون زنیرہ رضی اللہ تعالی ام چھ زبردست تکلیف واتناون ابو جہل انکارن تکلیف چھ یوت واتن چوب مار پہ ام چھ چشمن گاش گژھن ام چھ چشمن گژھن گاش بنو چشمن ہند گاش یہ دپان بہ کر برداشت چشمن گوم گاش بہ کر برداشت اذا ووتم تکلیف ووتم بہ کر برداشت بہ گزارم زندگی ہند لمحات ہمیں انداز مے چھن گاش بکار مے چھ گاش کورمت قربان اسلام خاطرہ مگر ابو جہل چھس دِوان پام دپان چھس چشمن ہوئی گاش لاتن تو زہان ژٕ درٛایکھ لاتس بے وفا ژٕ درٛایکھ مناتس تو ودس بے وفا توے گوٚوٕے چشمن گاش نِوان لات یہ تیسا واریا کشیر مز اے مقدم صاحب گوئی ناراض رحمت اللہ علیہ اچھا مقدم صاحب سید باغوز بابا داود خاکی رحمت اللہ شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سید تہند کلام چھس پڑھن تہند ذکر و خیر چھس کرن تمو چھ محنت کرمس البتہ تم ہیکن نہ کٲنٛسہِ کُنہِ چیٖز نِش محروم تھٲیِتھ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یہ میں پنن کلام کیا یہ کم سن کلام ژٕ کھولاو سا کتاب اوراد فتحیہ ژٕ وٕچھ تتھ اندر چھ یہ کلام بیوٹھ لیکھِتھ دپان ییٚمِس ژٕ دِکھ پروردگارا تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ نِتھ ییٚمِس ژٕ کرکھ نہٕ عطا کٕہٕنۍ کرِ ییٚمِس ژٕ کرکھ عطا تٔمِس ہیٚکی نہٕ رُکٲیِتھ مگر تیٚلہِ کُس ایمان چھُ اَمہِ پتن تیٚلہِ کۄس بدل کتابہ چھِ یِوان پرنہٕ یۄس کتاب دپان نہ فلٲنۍ ہیٚکہِ رُکٲیِتھ فلٲنۍ ہیٚکہِ اولاد دِتھ تہٕ رُکٲیِتھ دان لیٖوکھ تہٕ اولاد میلہِ دان لیٖوکھ نہٕ اولاد میلی نہٕ یہ کۄس تعلیٖم تہٕ یہِ کتہِ یہِ ونان لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الرازقین یہ چھ واضح کلام پتہ ییٚلہِ ژٕ مٔژراوکھ شیخ نور الدین رحمت اللہ دپان سُے اوس تہٕ سُے آسی سُے سُے کرِ حاضو سُے سٲری اندیش کاسی
وضو پایس پیتو یہ تو ہوتا نا دپنیم صاحبن ست زمین تا آسمان تھئی کھنگئی بتس منگئی تم سوئی دیے لڑائی مکلی اتنا چھ لڑائی مگر ام باوجود چھن فکر تارن قومس ام باوجود قومس یوان بیان کرنا دستگیر کرنے یاری دستگیر کرنے جماعت سیاری چھنا ونان اللہ بچو انا للہ و انا الیہ تم کس تعلیم چھ پان دسمت اکلٹ مسلزا فتول غیب اکلٹ مسلزا غنیت و طالبین تم کیا ون فتول غیبس اندر نیچیس دپنس گوبرو اگر فیت پیی تس کت پار بوٹس یہ منگی سے پروردگار نون پیی پار سینس یہ منگی سے پروردگارس یہ ہیکن ربس ورائی دل یم صاحبن ست زمین تا آسمان تھئی کھنگئی بتش منگئی تم سوئی دیے اد یل سروشم ہنگت منگئی اد قصب منگئی تا اد کسم دیے آج تی یمن قوم سیمئی لوڑی پر سرفتار نے یمئی دلگڑی یمن ون خبر کیا وحیات ون قومس اتن ون کیا کر بیان اوراد فتحیہ سندر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ کیا کر بیان کلام شیخ العالم سندر شیخ نور الدین رحمت اللہ اینی گٹی یمن دیون کرک دپن ذمہ دار علمدار مگر کلام نہ پڑھن کیا کلام پڑھیو قرآن پڑھیو احادیث پڑھیو بزرگن ہنز تعلیمات پڑھیو سمجھ یہ وہ کڑ گسنو یل پتہ اسیو نو یم چیز کرن پیڑن پر بیان زنیاراس تہ کرک یہ بیان دپس گاش نوی لاتن گاش نوی مناتن تو ودن گاش نوی حبلن یلم یہ بوست یلی زارا پار کرن دپن عرش والی آگو اے کریم پروردگارا گاشو سمن بقار میں کرو گاش قربان چانی ہوتے مگر میں چھینی یہ چیز برداشت میں ونن گار چچینی مطلاتن توزان گاش اے لوسمتن چشمن گاشنن والی پروردگارا زنیرہ ہندن چشمن انت گاش یہ دعا کرن ات پھرنائن چشمن بون والین گاشا اللہ اکبر اس منگن واجن چت میں تگن مانگن تی اس تگن زار پار تکارن اس تگن زار پار تکارن تیونیو میں گوڑنت سکالا تبن بے طالب چھا ساری نئی رحمت وسان اچھن منگن ورے موج بات دیون چھا دیون بات چن موج بات دیون منگن ورے اللہ تعالیٰ ساس منگن زار پار تنشی خوش گسن منگن امن مونگ ام تکبر کر منگن سندر سیدخلون جہنم داخرین تم اس کر جہنم داخل پروردگار ام منگنس تکبر اس مندش منگنس اللہ تعالیٰ گسن مندشن منگنس زار پار کرن نمازن نفلن اندر سجودن اندر منگن فرض ورائی سجودن اندر نفلس اندر منگن زار پار کرن پروردگارس خوش گسن منگن اور سچ پنس بندس عطا سو عطا کرن سو درواز کھلاون سو وط تراون یل مگر یل منگن ول یل زار پار کرن ول بنو سو عطا کرن من اس اتوال نئی زلیراس پتر چشمن او گاش ابو جالس دپن ابو جالا اے لاتس منگن والے اوزاس منگن والے نیر گست لاتس تو اوزاس دپ زلیراسن ربن چشمن گاش اگر شی لاتس طاقت دپس والنیس اگر شی مناتس تابلس طاقت دپس والنیس چشمن گاش ان میں چشمن ہکنے ہے گاش نیت میں چی گاش دیتمت چشمن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو مسلمان نوجوانو یہ من سجدن طاقت یہ منگنس طاقت ات نماز طاقت یہ مسلمان منگن وول بنی عزت نماز پرن پتن امس کر عزت عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوی قرآن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دپن میں بوز الزبان درفشا محمد رسول اللہ تمو کر بیان ان للہ ملکن ینادی ملکہ چکرن پرد آلو ندا دیون کیا ونن دپن اے بند پرت نماز ویز آلو دیون دپن یا بنی آدم اے آدم سو بنی اولاد قوموا الى نیرانکم اللتی
گس کھڑا ژھیوراو سُہ پنُن نار یُس نار ژےٚ صُبح پٮ۪ٹھ پِشنَس تام بنیو گۄناہو سۭتۍ زالن وول گاہے گئی چشم غلط گاہے گوئی زبان غلط گاہے گوئی کلام غلط گاہے ؤژٕے سونچ غلط ول یہ تہٕ ژھیوراو یہِ پنُن نار ژٕ چھُکھ پِشنٕچ نٮ۪ماز کران ادا یُس نار اوسُتھ صُبح پٮ۪ٹھ أکِس بجہِ تام زولمُت یہِ نار چھُ ژھٮ۪تہٕ گژھان پِشن نٮ۪مازِ سۭتۍ اَمہِ چھُ بیٚیہِ دِوان آلو اے آدم صٲبنہِ اولاد قوموا إلى نيرانكم التي ژھیوراو سُہ نار یُس پِشنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚوُکھ اثرس تام زالن وول بنن یہِ نار ژھٕن پننہِ نٮ۪مازِ سۭتۍ ژھٮ۪تہٕ کٔرِتھ پر نٮ۪ماز چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ملک آلو ول ژھیوراو یہِ نار یُس نار ژٕ دُنیاہس انٛدر زالن وول بنیووُکھ أسۍ گژھِ نار ژھیوراون وٲلۍ بنٕنۍ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪مازس 5 ٹایم پرن وول بنکھ اتھ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ میانے یارو اگر کٲنٛسہِ آسہِ گرِ آنگنس منٛز کۄلا وسان پتہٕ آسہِ اتھ منٛز 5 ٹایم سرٛان کران أمِس روزِ مل ایویلیبل دوٚپُکھ نہ حظ یا رسول اللہ أمِس روزِ نہٕ مل ٹوٹلی ییٚلہِ یہِ 5 ٹایمن سرٛان کرِ دوٚپُکھ یِہوے مثال چھِ 5 نٮ۪مازن ہٕنٛز ییٚمۍ 5 نٮ۪ماز کرِ ادا أمِس چھُ سورُے یہِ گۄناہن ہُنٛد یہِ سورُے زالن پروردگار گۄناہ أمِس نِش دوٗر کران پروردگار أمِس چھُنہٕ اَمہِ پتہٕ گۄناہ روزان أمِس چھُنہٕ اَمہِ پتہٕ گۄناہ روزان بیٚیہِ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن بشر المشائین فی الظلم تِمن دِ حظ بشارت یِم انہِ گٹن اندر چھِ کُکُن پکان الی المساجد یِم انہِ گٹن اندر چھِ مسجد کُن پکان یِمن کیٛاہ بشارت یِمن بوزنٲے بشارت نبی رحمتن بِنوٗرِ التام یوم القیامہ یِمن آسہِ مُکمل نوٗر محشرس اندر تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اڑٮ۪ن آسہِ کیٛاہ انہِ گٹ ییٚمہِ دۄہ اڑٮ۪ن انہِ گٹ آسہِ قرآن منٛز ترٛٲیِو سورہ طٰہا رۄب دپان یِم میانہِ ذِکرِ نِش ومن اعرض عن ذِکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ یِم میانہِ ذِکرِ نِش ژلن وٲلۍ بنے یِم نٮ۪مازو نِش ژلن وٲلۍ بنے یِم قرآن نِش ژلن وٲلۍ بنے یِمن حظ کرے بہٕ معیشت تنگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کٔرِنۍ رحم آز چھِ حالت آز چھِ سٲنۍ معیشت تنگ آز چھِ ہر طرفہٕ أسۍ پریشان تٲجر پریشان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پریشان دلیٖل کیٛاہ دلیٖل چھُ یی سٲنۍ معیشت چھِ تنگ یہِ چھُنہٕ دُنیا ہٮ۪کان کٔرِتھ دُنیا ہیٚکہِ نہٕ سٲنۍ معیشت تنگ کٔرِتھ یہِ چھُ سورُے دردست حضرت اللہ ییٚمِس سُہ کرِ عطا ییٚمِس سُہ کرِ کُشاد ییٚمِس سُہ کرِ رِزق عطا فہو حسبہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ توکل کرِ تٔمِس چھُ کٲفی گژھان تپٲرۍ چھُس کھیاناوان یپٲرۍ نہٕ وہمہٕ گُمان آسٮ۪س مومنس گژھِ نہٕ معیشت تنگ معیشت تنگ گژھان چھُ یِہوے معاملہٕ أسۍ چھِ امہِ نِش دوٗر نٮ۪مازو نِش دوٗر قرآن نِش دوٗر ذِکرِ نِش دوٗر أمِس کرے بہٕ معیشت تنگ اور ونحشرہ یوم القیامة اعمیٰ قیامت گژھِ برپا یہِ وتھِ اعماہن سۭتۍ چشمن آسٮ۪س نہٕ گاش کِکھ ژلٮ۪س نیٖرِتھ رب لما حشرتنی اعمیٰ اے رب بہٕ کیٛازِ تُلتھس اعمیٰ مےٚ دُنیاہس انٛدر اوس گاش بہٕ اوسُس دُنیاہس انٛدر وٕچھان مےٚ اوس دُنیاہس انٛدر أتھۍ یِوان کیٛاہ اوسُس أتھۍ یِوان اَتہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بٲژ کوٗر خانٛدارٮ۪ن تہٕ پانہٕ راتس چھُنہٕ گژھان ژونٛگ ژھٮ۪تہٕ راتس چھُنہٕ ژونٛگ ژھٮ۪تٕے گژھان دلیٖل کیٛاہ ٲس کالس کوٗر روزان رٲژ ہٕنٛزِ أکِس پہرس بیدار پران تہجد دوٚیمِس پہرس خانٛدارٮ۪ن روزان بیدار ٲخری پہرس پانہٕ روزان بیدار راتس اوس تہجد روزان راتس اوس نہٕ ژونٛگ ژھٮ۪تہٕ گژھان آز چھُ اِشبارس انٛدر تہِ راتس روزان لایٹ یلے چھنہ روزان آز چھُ نِشاطس انٛدر تہِ راتس لایٹ روزان یلے سرینگرس انٛدر تہِ میٲنِس کمرس لایٹ یلے مگر کیٛازِ نٮ۪مازا تہجدا زارٕ پارا ودٕ ودا تیٚلہِ کیٛاہ فِلم IPL PSL غلط کٲری اُریانگی اَتھ چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب ہۄتھ لایٹ یلہٕ آسنس تہٕ یتھ لایٹ آسنس چھِ آسمان زمیٖن فرق مُسلمان نوجوانو ییٚتہِ ژٕ پنُن ٹایم گُزارکھ یِمن غلط چیٖزن سۭتۍ تتھ گُزار پنُن ٹایم قرآنہِ مجیٖدس سۭتۍ پتہٕ وٕچھ ژٕ ہیٚیہِ زندگی بہار پروردگار چانہِ معیشت تنگ گژھِ نہٕ ژٕ روز دُکانس انٛدر قرآن پرن وول اگر نہٕ پٔرِتھ ہٮ۪ککھ تیٚلہِ بوزن وول
آز اویلیبل یت پورس نیوز بوزک یت پورس باقی وحیات بوزک تت پورس تو قرآن مجید چالو دکانس اندر برکت کری پروردگار اچھن گژھن شیپیرس آب ان خاطر بہت چکے آب دکانس بہت زالے فلان چیز تو فلان اس بن تاتے گژھ میں دکانس برکت اچھا ام سی برکت گژھن برکت چھ قرآن مجیدس برکت چھ نماز نوافل پر پنس دکانس اندر فرض پر مسجد اندر دکانس کری برکت مکانس کری برکت پروردگار لا تجعلوا بیوتکم قبورا ما بنوی پنن گھر قبرستان ات کریو گھرن اندر نماز سنت نوافل قرآن یم بنوی قبرستان مسلمان نوجوان یمن چیزن پر کریو عمل یم چیز انیو ات معاملس اندر پنن گھرن اندر تیل چھ کائناتس اندر ممکن اس کر کامیاب یت زندگی اندر تے آخرتس اندر تے رب دپن امثال کرک نیرت لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا رب کرس بیان کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها تنش وقت آئے سان بوزناون وول مگر چنا گوک نا ات معاملس اندر تات کن کان تھاون تمن بوزناون والن کن گوک نا یمون اس محترم بیان کرن تمن اینا ون تمن بنی جنتک داروگ کیا تو نش آئے نا الم یاتکم نذیر تو ہے نا کھوسناون وول یم کیا دپن الم یاتکم نذیر تم دپن اس نش آئے فکذبنا اس جٹلے تم اس دپے آمد کم تامد بوزناون خبر کے اس یپر دکانن تلن پریشانی یپر بے روزگاری تلن ون آو یہ بیاکھ واز پڑھن اس کم سنمان کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها اوے آوک ساز اوے آوک تو مشراوناز پگہ اس جہنمین پرسے اے تو کیا جواب جہنم تو کیا دلیل گئیو ما سلکک فی سقر قال لم یکن من المصلین اس بنی نماز پڑھنا کیا ایسا پر نماز کیا وجہ بنیو یہ اس وقت جہنمس بے نمازی باتاں یا کوت جہنمس اندر جہنمس اندر پت دیانیم کرک مگر پت چلن پت ودانیم پت دپانیم یہ محترم اس بیان کرم گوس بہ موتک شکار گژھن موت یہ جنت اس جہنمس درمیان کھش مکلیو جنتیو خوش موتی ون کے جہنمیو پچھتیو ودیو ون دزیو مگر موتی ون کے مسلمان نوجوانو یہ دنیا یہ اعمال کرنک دنیا یہ کریو اعمال یہ چھن حساب یہ چھن پکڑ تو دوست نشاتس پھروا شالمورن پھروا کپر پھروا یہ چھن یہ پر پکڑ یہ چھو اعمال کریو مگر پگہ آسنا اعمال پگہ سے احتساب پگہ چھو حساب دن عمل آسنا مگر سو یوم الجزا پت دی جزا پروردگار پتی کورمت آست پتن کرکسل نیرت اللہ تعالیٰ کرن سن حالن پر رحم